icebo likaNkulunkulu. Ngizomamezela leyo nto nje lapha echapeni bese ngiyahamba ukuthi kukhona into engizokhuluma ngayo eyicebo likaNkulunkulu ukuthi icebo noma ngabe kumele ngabe uyafa kodwa ngenxa yecebo awufi up until kuze kushaye ixesha lomusa kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Kuthi angithi namhlanje kunabantu abazophila la bephila ngenxa ngeyecebo bephila ukudla kungekho kodwa baphile ngoba abantu baphiliswa abantu becebo baphiliswa ukudla abantu becebo baphiliswa ukuthi banaki abantu becebo baphiliswa ukuthi bazale umndeni onjani kodwa abantu becebo baphiliswa icebo ilona elibagcinayo ilona elibaprovaydayo icebo likaNkulunkulu lingavinjwe ngempilo yakho namhlanje ekuseni eyona izulu uthe uzomemezela into ethi la ufuna ukufika khona uzofika.